matua. Praise God. Fatalo fatu, swafa pele Iesu Keriso, lo tatu wali, lo tatu faola. Ni swafa leo na faya ni tatu, na tatu toe mafuta. Ona olona ngalelei, lona faamaoni, lona miotonu, tawa miotonu na fua i tatu. Aftai fo ile mafutanga lilo maleanganga pa ia, o faapeo na faamalosi au ia te itato, iaso ta itasi. Ia vi ia le tua le nitai au. Fifia labe faafelo ia tu tatu ainga na yo tatu matua. Ia me se fo yo uso tu faafine, yo lava i nei whanau lo faapeo na tatu mafuta ile nitai au. La o te ina i tatu le tatalo, o na tatu whaanongolongo le fatasi mau i le upua le tua. Tatu tatalo, whaftaitele tamai le nitai au, lo wanga le lei, matutoe au lia mai e nea so fou, tama i le ola, male manuia, soifua maua, e nei o matou matua e le ngata i lea ia te i matou malava. Ai tama ua matou nau, matou te o mai, matou te fia whaalongolongo. Au e ao mai a te i matou, e ala i laua fionga pa ia. Whaftaile ni tai au fou, tamatu i nātu aile ni avanoa au tautalania e lau ona lau upu ngā lue pea oia nganga pa ia i loto lau whanau o loo matou mafuta i lalo i fole nei fale. Ai so se tasi foi o loo whaangolongo ma maua le avanoa whaamanuia i lona loto lu i tawina pea o ia au matou whaatalitali atu i le toia fio whaalua mai o lo matou ali ima lo matou whaola Iesu Keriso e ala atu ai lo matou tatalo i le nitai au. Amene, ma amene. Ia, ia le atua i le nitai au, talitonu o lo maua pe tātou le whaamalosi i le alii, o e whenga iai i le neva ia. So praise the Lord, you've had another week, and I trust that you have been encouraged in the Lord as you journey throughout this week. O le tai au le nei, o lo whaawawina pēla tātou mata upu, po le tusi a le apostolo a Ioane, ai vi ia le atua, ua tātou tau mai i le mata upu fou, ua mai a atu le mata upu spun malefitu, ai o le a amataina le tātou whaitau i le upua le atua, le Ioane mata upu se fulu ma le valu. Ua mai a le tatalo a Iesu i le apo, ta upu spun malefitu na tātou tilo, ma tātou whaitau, ma whaamanuia ino tātou loto, o mai e le upo le atua, e winga i le tatalo al faola, o tatalo o ia i lea i tūpō, ua tātou malama o se tūpō whaingatā, o le toe pō o le faola, o le toe pō o iai o ia, o ata mai le sā tauro malona maliu, o lana toe tatalo lea i le tamā, sa whapeona tātou whaitawina i le mataupu se funu ma le fitu. We read in chapter 17 and we ended last week, and it's the Lord's final prayer. And it's his final prayer as the shadow of the cross and his death in the morning is in his mind and in his heart. He prayed that wonderful prayer in chapter 17. Na tatalo ai o ia e whatatau ia te ia, le whaumaina o ngā ruenga alona tamā. Na tatalo ai o ia mo le leo ina o le au soo, o e o le a ia tuua, o e o le a avea ma whaavae, o le e kālesia, ma le urua i e kālesia. Na ia tatalo ai mo lo lato lave ina ia lave ina i lato mai le o lo leanga. Ai mai se foi, le whaapa ia ina o le au soo, po le leo ina o i lato mai ia te i lato lava. And if I wina le tatalo a le whaola, i le tatalo mo i lato malava, o e whaatuatua, ona o la lato upu, le lai au fia i matatou. Amen? So the Lord prayed for himself. He prayed that he had finished the work that the Lord, his Father, God the Father, had given him to do for 3.5 years. And he prays for the disciples because he's going to leave them. But whilst he leaves them, he promises them the Holy Spirit. Praise God. He prays for their protection. He prays for their protection from the evil one, who we know is the devil. He prays for their sanctification. That's the protection from themselves, their flesh, because he knows that they will remain in the flesh. And we ended chapter 17 where the Lord prayed for all believers, for all those who will come to the faith because of the word of the disciples.
So whai wina ele tato mataupu I le vaiaso na te anei, a o iai Iesu mamomoli atu lona loto I le tama, a o whawhenga iai o ia, malona au so. A o le lava I tupo, tau numa I lola I o tato I le mataupu se fulu ma le valu, o le mataupu la leo te fia tala noa I le tai, au le nei, o le pō lea, o le pō safa apea o na amata lia I loa, pena amata I loa o na ngā iatu Iesu I le satauru. So o le amatanga o le amata upu tatu te wa ai ai le tai au le nei I le pu'e ai o Iesu faapagota. O le matau foi le sumalvalu o lo iai pe amatalia ai o na whaamasino ina o ia. Ma ngai atua ia o I le satauru. So chapter 18, we're going to look at the night that Jesus was arrested. Chapter 18, we will see that this is where he's before the different times that he is being questioned and being interrogated by the Pharisees and the different parts right up until his final interrogation with Pilate and onto the death on the cross. So we will look at verses 1 to 11 to start us off today. Amen? So amataina lam tatum ta upu I le tai au le nei, me whai mua mua o le sumatasi. E tolu ni manatu o te fia tala noa I le tai au le nei. Manatu mua mua I le ina ua pu'e faapagota Iesu. Tato mata mata I le teimi sa faapea o nau mai ei au tau ma fita fita. E pu'e ia te ia faapagota. Lua, tato te tala tala noa I le mana faalia o Iesu I lea po. Malona tolu, tato te wa ai ai pe whaafofonga I upo Iesu, whaapea Iesu, e tatau o na o winu I le ipu, wa au mai e lo tama ia te au. So today we will look at 3 parts that's within these 11 verses. Part number 1 is that we look at the whole arrest situation. When Jesus is arrested, what do we know? What do we learn about our Savior on this night? Number 2, we look at his continual divine power. So it's the night of his arrest, but we still see his power at work. And number 3, he says this word, I must drink the cup which my Father has given me. And we'll understand, what does that mean? Amen? So, tato tusi, whaipu mua mua, se o whaipu se fulu ma le tasi, o le a tato mata matai I le nei tai au. Maua longu whaitau whaamul mole le whaipu mua mua, se o whaipu tolu. O nai fia a matai le tato mata upu, e maua foi le tato manatu mua mua. So a maua wha Samoa whaamul mole, tato whaitau mai whaatasi whai upu e tolu. And then I'll read the first 3 verses in English. Wha Samoa, ia. Ia mea Iesu, mauna so I le tasi tu o le alia o he sarunu. Wa iai le whanua, wa lato o iai mauna so. Wa loa fo I lea mea e yuta le na whaalataina o ia. Wa na mali watu so o iai Iesu whaatasi mauna so. Wa maua foi e yuta e au ma au auna mai le awosi tau lama sili ma Pharisee. Wa na alu atu lea o ia I lea mea masulu ma la pepa ma la pema. Wa na alu atu lea o ia I lea mea masulu ma la pepa ma la pena. 18 verses 1 to 3. When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples over the brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered, and Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. Then Judas, having received a detachment of troops and officers from the chief priests and Pharisees, came there with lanterns, torches, and weapons. O le manatu o te fia au mai ele nei tai o amataina ele tato matau koe whapea ua pu'e faapagota Iesu. Ua pu'e faapagota Iesu. The first part of our sermon, in these 3 verses, we are going to look at the time when Jesus is arrested. Fa maile vaenga mua mua o le whaitau, ua wheta la iatu ia upu, o a ia upu, manatua, maile mata upu se fulu ma le tolu a ngai le mata upu se fulu ma le fitu, o upu uma lava hia na wheta la ia Iesu I ona so.
Mata upo se fulu malefitu na tatalo ai o ia mo ona so. So a o tato mata mata I le leina mua mua ua feta la yatu ia upu. So lela o tato manino ia te I tato ma le tato whaitau. Mai le mata upo se fulu male toru. E o mai lava I le whai unga o lana tatalo I mata upo se fulu malefitu. O ana upu uma ia. All of his words that Christ spoke on this night, from chapter 13 to the ending of his prayer, is wrapped up in that first line of chapter 18, when Jesus had spoken these words. We as believers have been greatly impacted by those words. Amen? And he also, his intention was to encourage, was to comfort, was to challenge his disciples that whole night. But now we've arrived at the hour. What is the hour? We've now arrived at the hour of his arrest. So, whamai whaipu mua mua, ua wheta la yatu ia upu, ona maliu atu ai lea o Iesu maona so'o I le tasi itu o le alia, o ke tarono. O le moli maua mātaio ma mariko, I le mata upu e luas furu ma le ono o mātaio, ma le mata upu se furu ma le wha o mariko. O le tasi itu lea o le alia o ke tarono, o lo iai I le maunga o olive. So masani ona tatou whaitawina, le maliu atu o Iesu I le maunga o olive. I le moni mau foi o mātaio ma le moni mau a mariko, o lo iai ma le ingoa o le whanua o ke te semane. So I la o lo wha mautu winai mo I tatou, o le tasi itu o le maunga, o lo iai le whanua po le tasi itu o le maunga o olive, o lo iai ma le whanua o ke te semane. Okay? I le moli mau o Luka, I le mata e lua sefulu ma le lua alo na whai upo e tolu sefulu ma le iwa, whamailo na whaitau, ua maliu atu o ia I whafo, ua savali atu I le maunga o olive, ua whaapea lana masani. In the book of Luke, when we read here that Jesus went over the brook of Kidron, it is noted in the book of Matthew and Mark that this is the Mount of Olives, and there is a small garden called Gethsemane. And in the book of Luke, chapter 22, verse 39, it says that he went to the Mount of Olives, and this is Luke's recollection of the same night. But Luke has these words: he went to the Mount of Olives as he was accustomed. Whamaile whaasamoa, wa savali atu I le maunga o olive, ua whaapea lana masani. So a o iai tātou I le tai aole nei I le amatanga o le mtaapu se fulu ma le valu, whamai ina wa umatu ia upu, o na maliu atu leo Iesu, I le tasi tu o le alia e ke tarono, wa iai le whanua o tātou malamalama o le whanua o ke te semane, I le maunga o olive, whamai ua lato ho ai mauna so'o, ai whamai o lana masani. O le masani a Iesu Keriso, e maliu atu o ia I lea whanua, e taua o ke te semane, ina ia tatalo, o lana masani. So Jesus heading to the Mount of Olives, to the Garden of Gethsemane, was not nothing new. It was his custom. It was tradition for him, his custom to head to the garden to pray. So this was nothing new this night. Amen? So as his custom, he would head to the Garden of Gethsemane, and he would head there with his disciples. Whaipu e lua, whamaile whaipu e lua, ua I loa fo I lea mea e yuta le na whaalataina o ia, a wā na maliu atu I ai Iesu, whaatasi maona so'o. So, ole whaamauninga fo I lea, ua tātou I loa ai, sa masani o na ngai atu I ai Iesu I ke te semane, maona so'o, ai sea, e loa fo I e yuta. Le whamai whaipu e lua, o yuta lea sa wha lataina o ia. Mana tua na tāpua sifu mana tolu, o yuta lea nā lu ese mai la la tau tausamina. Ha lea la whatu ato e ali mai yuta I le matau se fulu ma le valu. O yuta na lea whamai, ua wailoa lea mea e yuta na wha lataina o ia,
a wā na maliu atu so I ai, Iesu whaatasi maono so. Whamaile luka mta koe lua spumaltasi, a lona whai koe tolu spumalfitu whapea lua spumaltasi. Sa maasani ia I awa watu I le manu I le ao, a ole po wa maliu atu wai, ia itua, ma nofo I le maunga o olive le ngoa. Amen? So e malama tonu lava yuta I le masaninga a Iesu Keriso. So Judas in verse 2 it says, who betrayed him also knew this place. So when Judas was part of the 12, he knew Jesus' custom was to head to Gethsemane and spend time in prayer. Because it says in verse 2, for Jesus often met there with his disciples. Back in Luke 21 verse 37 it says, and in the daytime he was teaching in the temple, but at night he went out and stayed on the mount called Olive. So ina ia malama tātou, o le loto ato le whaola I le pōlea, o loo whaapea o na whaia e ia lana masaninga. O le ale me masani e le whaola, ina ua umaatua na upu. Lea ua tātou iloa, ua sila fia e Iesu ua o I le toi pō, ua o I lona I tūpō. Ai whamaina whaatino lava e ia lana masanina. Nā ngā I atu o ia male au soo I le maunga o olive, I le whanua o ke te semane, na ia te talo. Ai whamai whaiupue lua, whamai ua I loa fo I lea mea e hiuta le na whaalataina o ia. Tele o te nina tātou whaitaua I le tusi a Ioane, e whaapea upo al whaola, e le I o I loo I tūpō, e le I o I loo I tuaso. I le tusi na Ioane alonum tāu koe fitu, whaapea I uso a Iesu, Iesu, halu e whaali o e Jerusalema, ai whamai whaiupo e ono, e le I o mai o waso, a o waso umalava e te tau ma o tau. Whamai tāu koe valu alona whaiupo e luas folu, whamai Iesu I le au iutaia, ai lei pu'e o ia e se tasi, a wā e lei o Iona po. Leo langa ato Iesu a o iai o ia I lana ngaluenga, whae vangalia I le lalolangi, na sila fia Iesu lona taimi. Na sila fia Iesu e lei o Iona po. A ina ua o I le taimi o le whaola, na sila fia Iesu ua o I lona I tuaso, lena te talo ai o ia I le tamai, mta koe se furu ma le fitu a, whamai lo tamai, ua o mai le aso. O lea ua o I le taimi, o le polokalame a le tama. O lea ua o I le taimi, e whaataunu winai e le tama, lana polokalame, I le soifua o Iesu. O le ala lalena, a tatou whaitau I mata upu whaapea, ua maliu atu o ia le whanua, o lana masaninga, wa ngai ai malona au soo, e o lava le tangata na whaalataina o ia, wana sila fia le whanua e a ngai iai Iesu. Back in John chapter 7, we read that Jesus always declared, even to his brothers, he said there, my time has not yet come. He says in chapter 8 verse 20, and he says to the Jews, he says, these words Jesus spoke to them in the treasury as he taught in the temple, and no one laid hands on him, for his hour had not yet come. But this night, we now read that his hour has come. The night before the cross, the night before his death, his hour had come. Because he says so in the first verse of chapter 17. He says, Father, the hour has come. And what does he do on the hour that has now appeared? What does he do on the night that he's about to be arrested? He goes and prays. He does the same custom. He goes to Gethsemane. After he speaks the word to his disciples, he goes to Gethsemane and prays, as was his custom. But we read in verse 3, what's heading his way? The betrayer. Pauleo tangata a, wana sila fia mea uma, a ua ia sila fia, ua o I le taimi alona tama.
E ui lava ina sila fia Iesu, ua o mai le na te whaalataina o ia. Na le maua e tātou le whaipue tonu. I le tūpō lava le tasi, o loo a ngai mai le na te whaalataina o ia, a e le i sola ai Iesu ma le au so. Na ngai lava Iesu i le whanua ke te se manie, pei o na māsani ai, e te talo. Ai sea, o loo i le loto ato Iesu, ina ia whaatau nuhina le polo kalame ale tama. Jesus went willingly. Jesus knew that the hour had come. He knew that Judas was on his way. He knew that the betrayer was on his way. Satan thought that he had his way. But Christ was achieving the Father's plan. O loo whaatino uma lava e Iesu, polo kalame ale tama. Na sau mauti noa o ia I lea po. So Jesus undoubtedly knew what was about to happen. He knew that this was the night of his arrest because he prayed it in chapter 17. The hour has come. Did he run away? No. He came willingly. He knew that Judas would find him at Gethsemane because the Bible says that he was accustomed. So Judas knew exactly where to find him. He would be beyond the brook of Kidron, at the Mount of Olives, at the Garden of Gethsemane, because that's where he normally would go. Judas knew, but Jesus knew also. That's the first sign that we read that he went willingly to the cross. He became a sacrifice willingly. Olona loto atoa ina ia whaatau no ina le fina ngalo o le tama. O le si va'aina le mawhaiona tatou va'ava'ai ai le loto o le whaaula. Amen? Kaipue tolu whamai. Ua maua foi e yuta. So, ila le whaamauni ai na sila fia le leia yuta le whanua e a ngai ma maua ai Iesu. Whamai whaipue tolu. Ua maua foi e yuta le au ma au auna ma le au osi taulanga sili ma Fariseo o na alu watu lea o ia I lea mea ma sulu ma la mepa ma lea upenga. O yuta le tangata lea whai mai le moli mau a mātai o lona tā koe lua suma le ono whai koe fast food ma le valu. Whai mai o le o te songi I ai o ia lava lea. Whai mai le maa rekoe suma whai koe fast suma lima e whatatau lava le tangata lea whai mai rapie o na songi ai lea o ia te ia. Yuta lea whamai le moli maua luka. Se isue tatou tusi le moli maua luka, tau koe lua sifuma le lua, whai koe fast sifuma le valu. O le moli maua a luka ia yuta I lea po. A tatou maua tatou tusi, whai tau mai whai koe fast sifuma le fitu, ma le fast sifuma le valu. A maua lau tusi, ia. O loo whetalai ia whaauta, o le motu a tangata ma le waingoa ia yuta, o le tasi o le toa se fulu ma le toa lua, ua mua mai o ia te ilato, ma soso mai ia Iesu e songi ia te ia, a ua whetalai atu Iesu ia te ia, yutai, e te whaalatai na ea le atalii o le tangata ma le songi. Jesus asks Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? That's what happened this night. The night he was arrested. O le mea lea na tupu I lea po. O le tangata sa muli ia te ia. A ina ua whaatumuina e satani. Le loto o le tangata lea. Whaimeina ia whaalateina I le whaola. A whaimeile upo Iesu. Iutai, e te whaalateina ea le atali o le tangata ma le sonu. Le yuta le nao lo tala noa mai ai le whai upe tolu. Whamai le whai upe tolu. Ua maua fo I e yuta le au ma osi tau, ma au auna mai le au osi tau langa sili. Ma Fariseo. O te whima nao tātou te awa ai I le vaenga le no mai ma yuta. Ona, e ta tawana tātou malama I le matautia o le taimi na pu'e whaapangota ai Iesu. O
O le au le whaapea me ele upu Samoa, wa maua fo ia yuta le au. I le whaaperitania, in English, it says, then Judas, having received a detachment of troops, o le au lea, o le au fita Roma. So se te mila me au wina, se au fita Roma ina ia au mai se tangata faapagota, fa mai tala faasolopito, e le vao le lua se lau, ma le ono se lau fita, e whaapea ona au wina ma lea mau. So, lea lau o tato ilo, o le au lea o mai mayuta, e le vao le lua se lau tangata, ma le ono se lau tangata, anga i le afe tangata. Lua, fa mai le whai koe tolu, ma au auna mai le au wosi taulanga sili. The second group that Judas has brought with him is a detachment of troops. So he has hundreds and hundreds of people to come and arrest Jesus this night. The second group, it says, and officers of the chief priests. These are the temple police, the temple guards. They also are with this group of people. So you imagine hundreds of Roman foot soldiers plus the temple police. Ai wha mei e whaapopo ai fo'i, ma le awasi taunanga sili ma Fariseo. Wha mei le mau a māteo ma reko, o lo iai fo'i ma le autu si upu ma autoia I ina. Tasi le tangata e o e au mai whaapangota, ma lana, maona so e sfulu ma le toa tasi, ai a tato wawa ai le pōlea, o lo iai tangata e se lau ma se lau. Pela talata le toa hawhe tangata, mai tau mai fo'i, o le vai taimi o le paseka, a whai o lo iai fo'i, lea a whapotopotonga o tangata o lo a ngai atu le whanua I ke te semane, a o lo iai ma tangata e awhe mawhe, o lo whaapeona iai Jerusalema mo le paseka. So you would imagine around about 1,000 men with torches and lamps and lanterns, and it says they've even got swords and clubs. So they must be a rowdy bunch, right? And they're heading towards Gethsemane to arrest this one man. But it's also the time of Passover. So there's thousands and thousands of people in Jerusalem camping because of the festival of Passover. So as this large crowd goes towards Gethsemane, you imagine that a lot of the stragglers will come along too. Maybe some Samoans. But even a lot of the people that are wanting to find out where's this large cohort heading. So o le pō lea, na sila fia Iesu. E le o se pō na whaate ia aino na whina ngalo. Na ne whai mai le whai upu e, whai mai le whai upu nei lalo I fo. Whai upu e 5. Whai upu e 4. Whai mai ua sila fia foi e Iesu mea uma. So Jesus already knew in his divine power, he knew. Ai na o fia au mai le ata le tai au le ina ia e loa ma o mautinoa o le alua Iesu I le sataru o le alua Iesu I lona maliu e le I te te o ia na sila fia e ia mea uma e o ia te ia ai na alu ma le mau tinoa. He went willingly. Not only that, Judas would betray him with a kiss. Judas didn't come to worship. He didn't bow and kiss his feet. He didn't come to honor. He didn't kiss his hand. He came and kissed him on his face. Almost a slap in the Saviour's face. Amen? But Jesus went willingly. Thousands of men turned up. They turned up from mai masulu la nepa maupenga. O le upuna alfa Samoa. O le ata tatou te iloai. No mai sauni le ia yuta male autau. Nei toe so sola Iesu male au so pe toe taui mai a. Pe si taua mai Iesu male toe sfuru male toe tasi. No mai sauni. Ai lena tatou ilo le tala. E le ai ma se si taua a Iesu. E le ai ma se tali atu o le whaola. Nei una so sola le au so. Ai tu una o ia. O I nā tātou te ilo ai. Na sau mauti noa lava o ia. Nei loa Iesu ua o I le taimi alona tama.
Jesus knew that his hour had come. It was all part of the Father's program. It was all part of the Father's redemption plan. And Jesus said, not my will, but yours. Praise the Lord. The night that he was arrested, le po lea na pu'e faapagota a Iesu, ai le ai ma se taui atu. Le ai ma se tali atu. Na whaalataina o ia e yuta. Na si itaua mai le au tau. Oka ni tangata ua mai. Sulu o la mepa a upenga. Ai le ai ma se taui atu. Ai sea, o le fesili, ai sea, a wana mauti noa Iesu o le fina ngalo alona tama. Le polu kalame alona tama. Manatu e lua, maua fai koe wha, se o fai koe iwa. Se tatou fai tau mai wha amole mole. Maua fai koe wha, ngai fai koe iwa, tatou fai tau wha atasi. Ia, o sila fia foi Iesu mea uma o le a o ia te ia. Ua maliu atu, ma whaapea atu ia te ilato. O ai ea tau te sa ilina, o lato tali mai a te ia, o Iesu le Nasareta. O na whetala i atu leo Iesu ia te ilato, o aku le ne. Ko tu whaatasi mai lato o yuta le na whaalataina ia. Whape atu Iesu ia te ilato, o aku le ne. O na tu o muni ai leo i lato, ua ba u foi i le ele. O na toi whesili atu leo Iesu ia te ilato, o ai ea tau te sa ilina, ua whai mai i lato, o Iesu le Nasareta. O na tali atu leo Iesu, ua uma na o whai atu ia te o tō. O a o le nei, a whai tau te sa ili mai a te au, tu pea ia i lato nei, ia lato o. Ina ia tau uai le upu na ia whaapea atu ai, o i lato na e foa i mai a te au, e le I whano so lato e tō tasi. Tupai, can you read verses 4 through to 9 for us, please, in English? Then Jesus, knowing all that would happen to him, came forward and said to them, Whom do you seek? They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am he. Judas, who betrayed him, was standing with them. When Jesus said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. So he asked them again, Whom do you seek? And they said, Jesus of Nazareth. Jesus answered, I told you that I am he. So if you seek me, let these men go. This was to fulfill the word that he had spoken. Of those whom you gave me, I have lost not one. Amen. Of those whom you gave me, I have lost no one. His divine power is the second part of our sermon. We've read that an amazing reality of the night that he was arrested, but now we come to some astounding statements that Jesus makes. O le atato whaita wina, I whai upo e whai o le iwa, o I upo na whetala ia Iesu, tātou te ilo ai lona mana. Whamai le whai upo e wha, o sila fia fo Iesu, wa maliu watu, o le ao, wa sila fia Iesu mea uma o le ao o ia te ia, wa maliu atu, ma whape atu ia te ilato, o ai ea tau te sa ili nā. Pō lea, toi titi e maua le tō awhi o tangata o lo whape o no mai, wa songi mai uta ia te ia, ai whesili Iesu, o ai ea tau te sa ili nā. O le whesili ina ia mauti noa lava e tangata uma lava o loo iai ilea pō. Le tangata tōnu lava o loo la tau sa ilia. O le fina ngalo Iesu, o I tātou te vaaia I le whaatino e Iesu o lana tatalo lea na whaia I le mata upe se fulu man fitu. Lana tatalo lea na tatalo ai le tama, lavea ina le au so. Lona tatalo ina ia lavea ai le au so. Au ila o le a tātou vaaia I le whaatinonga Iesu o lea lavea. So this night, he asks them specifically, he says in verse 4, whom are you seeking? The reason why he asks this question is because he wants absolutely sure of who it is that they are summoning.
They say Jesus Nazareth. And here we see Jesus protecting his own. This is the prayer that he prayed in chapter 17, right? He says, protect them, Father. We see in chapter 18, he puts that into action. He protects his own. So that's why he asks the question, whom do you seek? O le mafu angalena, e fesili ai o i le whaipuefa, o ai ea tau te sa ili nā. Fa mai le tali ale au vaenga lena o mai e pu'e ia Iesu. O lato tali atu o Iesu le Nasareta. Fa mai le tali a Iesu o au le nei. Jesus says, whom do you seek? And they say in verse 5, Jesus of Nazareth. Jesus responds, I am he. O au le nei. Manatua, na whaia tatua o ngā tusire Ioane ile o au ile o au le whamei Iesu, o au nei o le whaitutoa, o au nei o le ala o kumoni ma le aola. O ifo, i o lo whao ngā Iesu, le suafa o le atua, Iova e toa tasi. Le whamei e soto e tolu whai pesuma le wha, o au le ola, o loo ola lava. Here, Jesus responds with the name of the great Jehovah, I am he. In Exodus chapter 3 verse 14, where God says to Moses, tell them that I am has sent you, the great I am. O I tatou te vae le mā losi ma le mana o loo iai ya Iesu. Aisea, nai whamei whaupueono, ua whape atu Iesu ia te ilatou o au le nei, whamei ona tu o muli ai leo ilatou, ua pāu foi ile ele ele. That's how great his power was, because when Jesus says, I am he, when he uses the name of his Father, we read in verse 6 that the power of his words, it says they drew back and fell to the ground. All 1,000 of them. Imagine that. Praise God. O I lo tatou vaai le mana o lo iai I upu a Iesu. Na le wha mei le whaalinga o lona mtau koe se fulu ma le iwa. Whai koe luas fulu matasi. A whai o mawala o tusi whaamolmole. Tatou whai tau mai e whai upuna. Wha mai ona owi loa leo le manwhi ai ma tupu o le lalolani. Maala tau au. Ua whaapotopotoina e tau wai le taua ma le ua tia I le solo whanua malana I tu taua. Sorry, 21. A oena tutoi ua whasi o tia I la tau I le peru. Wa luatu nei le fofonga o le ua tia I le solo whanua. That's how powerful his word is. Because in Revelation 19 verse 21, it describes his word as a sword which proceeds from his mouth. This is the same Jesus that God spoke into the universe and created the whole earth. This is the same one that spoke this night. I am he. Everyone fell to the ground. Lefa me ele lua Salonia, alonum tau pue lua, fai pue valu, fa pēna na fai tau wina, o na whaalia mai lea o le wāmio leanga, e whano o ia I le lii, I le mā nava mai o lona fofonga. O le tangata na sala, e whano ia I le mā nava o le fofonga o le tautia o le atua. That's how powerful this God is that you serve. The same Jesus on that night, where it says, Paul writes to the church in Thessalonians, that with the breath of his mouth, he will destroy with the brightness of his coming. Wow. I want to serve that God. Amen. Lefa me foile Isaia, alonum tā koe se fulu malitasi. Pai pue wha mei I le tusi lea Isaia whaatatau I le angasala le nu, wha mei na te whaia fo I le lalolangi I le sasa o lona fofonga, o le mā nava foi o lona fofonga, na te whasioti iai le a mio le anga. O le matautia le nā huso matua whawhinge, o loo fia whaamanatu ia te I tātou I le tai au le nei, ina ua whetalai Iesu I le pōlea o au le nei. O le mana o ana upu, lea whamai e le moni maua Ioane, sa whaapea o na pā uai foi I lātou ile ele ele. Ele I mawaiano na mālosi. E o ai le pō na pu'e ai ia whaapangota. E whamai, o au le nei, ai salalau matangata. Praise the Lord.
i le mana o lana upu. The power of His word. Never underestimate the power of the word of God in our lives. We now understand that this is the power of His word, but also the power of His word to destroy the enemy. Not our words, praise God. Our words, the enemy will turn back around. Amen. But the power of the word of the Lord. So we're seeing that this night. Le po lea ngai atu, le au fariseo, le au taua Roma, le au leo o le malu. E whamei wau le nei, ai pau umatangata ile. Le siva ainga tātou te vai lona mana. Pai pui fitu, whamei ona toi fesili atu leo Iesu ia te ilatou. O ai e atou te sa ilina, ua whamei ilatou o Iesu le Nasareta. O le vaenga lona lua tātou te vai lona mana, e le ngata o le mana o lana upu, the power of His words, ai e ofo i le mana e lavea ina ai. Pe lavea i ai. Whamei pui balu, ona tali atu leo Iesu, ua uma ona o whai atu ia te oto o au le nei. O le nei, a whai tau te sa ili mai a te au, tu pēa ia i lato nei, ia lato wō. O le mana lea o te fia au mai a fōi, na whaalia e le alo le atua i lea pō, e le ngata o le mana o lana upu, ai o le mana ina ia laveai. Not only did Jesus speak and have the power in His words, but He also had the power to protect. And that was the other part that happened this night. And Jesus says it again. Whom do you seek? In verse 7, they answer, Jesus of Nazareth. So Jesus is wanting to be absolutely clear that you are here only to summon me. So much grace, so much love to protect. Amen? He says in verse 8, Jesus answered, I have told you that I am He. He's making it absolutely sure that they're there to take Him. But He says, I have told you that I am He. Therefore, if you seek me, let these go their way. O le mana ina ia laveai. Sila fia Iesu, o nei so e to sfulumane to atasi. Ele I o le te me whaama mana ina I latou a. O lo iai lava I latou I le tū vai. Ele I o le te me whaatu muina I latou I le mana o le anganga pa ia. A o lea po na fina ngalo Iesu ina ia laveai a te I latou. Awa ne I wha o ia te I latou le pua ngā o le a wha whia ngai maia. Na whapea tuai o ia I whaipue valu, tu pea ia I latou nei, ia latou o. Aisea, o le ale mafu anga na whapea Iesu, tu pea ia I latou, ina ia latou o. Maua le tali whaipue iwa, ina ia taunu uai, le upu na ia whapea tuai, o I latou na e fōa I mai a teau, e le I whano so latou, e to atasi. Wheme na whetala iei upu ia Iesu, lana tatalo i mta upe sfuma le fitu. Whapea ila na upu i le whai upe sfuma le tasi, ma whai upe sfuma lua, o te le iai pea I le lalolangi au I latou, e I le lalolangi lava I latou, o te aluatu fo ia to I le tamapa ia e tausi, ia I latou I lo suafa, o e na e fua I mai a tau. Ina ia tasi I latou, whapea o ta ua sfulua, ua au tausia I latou I lo suafa, ina ua o iai ate I latou I le lalolangi. Ua o leo I eno e fua I mai ate au, e lea I foi so latou ua whanu. E se ana whetala ia Iesu, tu pea ia I ate I latou, ia o, ina ia taunu waila na tatalu. O sila fia e Iesu mea uma. Why did Jesus want to protect the 11? He says, I have told you that I am He. Therefore, if you seek me, let these go their way. The reason why, we find in verse 9. It says, so that the words and saying might be fulfilled, which He spoke of those whom you gave me, I have lost none. And that's found in chapter 17, verse 12, when He prays to the Father and He says, while I was with them in the world, I kept them in your name.
Those whom you gave me I have kept, and none of them is lost, except the one son of perdition. Who's that? Judas. Praise the Lord. So it's to fulfill his word. He protects his own. E whapea nā fo'i, o loo whapea o na whaia e Iesu le whaiva o whautua mo I tātou. Ina ia lawea ina I tātou I le aso, ma le aso, ma le aso. O loo ia whautua I le tamā mo I tātou. Mana ia upua le apostolo Paulo o whaia le 2 Timoteo, e whaatatau I le lawea ina. Whamai le whaitau wina o le mta upulea, ai peitai saia te au lea li I mana whaamalosi mai ia te au, ina ia whaatoatoa ina e au le tala inga, ina ia whaalongolongo I ainu umalava, ua lawea ina fo'i au ai le mutu o le leona, e lawea I mai fo'i le alii ia te au, ai mea le anga uma, ma whaaola mai ia te au, ia oo I lona ma lo I le lana. Ia te ia le vi inga e whaababau lava. Amen. Manei o puia le apostolo a. E lavea I mai le atua ma whaaola mai a te au. Aisea, ia oo I lona ma lo I le lana. E lavea I mai le atua ia te oe ma au. A waolo o whaia e tātou le nganuenga mo le malo. E lavea I mai oe ia te I tātou. Ai mea leanga uma. There's a word that Paul speaks to his son Timothy in 2 Timothy chapter 4 verse 17 and 18. And verse 18 says this, and the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for his heavenly kingdom. Amen. That's why the Lord is praying for your protection. If we look at what the power of him to protect his disciples that night, he's still doing the same for you and I as he intercedes the Father. He prays for our protection because Paul says to Timothy, the Lord will deliver us from every evil work. The Lord will preserve us for the heavenly kingdom. O loo lawea I mai le atua ia te I tātou I le aso ma le aso. Le pō lea na pu'e faapagota Iesu. Na whaaliaino na mana a. Le mana o lana upu, ma le mana e lawea ina. Le pō lea. This night, we see his divine power still at work. It's his night of arrest. He knows that his hour has come, but he reveals and continues to do so his divine power in his word and his divine power to protect his disciples. Last 2 verses. Amen? Whai wina tatum tāku whai kumunmuni lava e lua. Se whai tau mai whamole mole lava, whai pue se fulu, ma le whai pue se fulu ma le tasi. Whai wina i le tatum tāku le manatu muli muli. Amen. Ma lo lava, o Simona I, ya? Simona Peteru foi, o ia le peru. O se I e ya. Mataya I le o O staulanga sili. O tipi e sea lona talinga tamata. O maliko le imoa o le alona. Una fetala yatu lea Iesu ia Peteru. na suluia la beni lona whaamoi. O te lei nuea I le ipua au mai a te au. O te lei nuea I le ipua au mai a te au e lo'u tama. 10 and 11. Then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. 11. So Jesus said to Peter, put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which my Father has given me? Manatu lona tolu, e tatau o na inu I le ipu. I le pōlea na pu'e faapagota Iesu, na whapea Iesu, I le whai upu e se fulu ma le tasi, o te leinu ea I le ipu au mai a te au e lo utama. The third part of our sermon this morning is that on this night that Jesus was arrested, Jesus says to Simon Peter, shall I not drink the cup which my Father has given me? I whai upu se fulu tātou te maua I le tangata lea o Simona Peteru. O Simona Peteru, tai pei lava o tātou. O le tātou walo lofa I le whaola, ma tātou walo lofa I le atua, tātou te tamo whaia, ina ia whaia mea uma,
e whatatau I le atua. Ai lava le taimi a le atua. E le taimi atua I pea le atua e whatau nuu lana polo kalame. Amen. But we're like Simon Peter sometimes. You know, we want in there, we're concerned about Jesus. We want to take over the world. And Jesus says, calm down, Simon Peter. I've got this under control. We're all good. But we're like Simon Peter. Simona Peter wa yele pelu se ye matai ile au na lo sta nga sili. Fa mai ole alo la o maliko. Ngai le ma wele ai ma wenga lon talinga tau matau. Okay, so ele nganga le o Peter. Ole nganga le o Peter le fa ya Iesu. Awale mulu yo vai mulu mai lo ulu e tau yo vai. Le Peter le fa mai e wi lava ina tau suai tangata uma ona oe o te le tau suai lava wa. Pe ole nganga le o tangata lea. Ole Peteru foi lea fa mai le mata yo skulu ma le ono. Fa mai Iesu ona po ia na amatai Iesu ona fa ilo atu yo na so. E tatau ona alu o ia I Jerusalema. E fati nga ina foi I mea e tele. E toia ina ma le au faitau langa sili ma le au tu upu e fasi o tia foi o ia. E fa tu ina foi o ia ile aso tolu. Ona taita Ieane ai lea e Peteru ia te ia, wo vavau ia te ia, wo whapea mai lea ni ie. Ia mamau ia te oe lea mea. E le o le nā mea ia te oe. Upu nā tangata leo Peteru. E whamai Iesu. Ona whaaliu atu lea o ia, wo whapea atu ia Peteru. Sātānie I nā nuia oe I o utua. O lea nganga o Peteru, le nganga o Peteru, ti ngā pea whaalungu atu upo Iesu. Whamai Iesu, e whaatinga ina, e fasi o tia, pe au foi Jerusalema, e wheanu tangata ia tea, o le a whaamata uina, e whamai Peteru, e le o lava nā mea ia te oe lea li ie. Aiva ai a Iesu, o lo iai o ia le porkalame ale tama, whamai, e o lava ia Peteru, whamai Sātānie, I nasa uia I o tua. Aisea, o le fina ngalo o le atua, o le fina ngalo tu tasi o le tama, ina ia maliu lona alo, e whaama ngalo ina ia masala, ole lalolangi. Porkalame na le atua. Porkalame Peteru. Na o aina ia lawe a Iesu. That's why Jesus says to Peter, you know, we're like Peter most times. You know, Lord, don't just wash my feet, wash my head right down to my toes. Lord, everyone will betray you. I'll never betray you. You know, we're a bit like that. Lord, yeah, I'm going to cut off this guy's ear. To help save you, Lord. I want to help you, Jesus. But in the book of Matthew, we see the contrast between Peter's good intentions and the will of God the Father. Because it reads, 16 verse 21 to 23. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests and the scribes and be killed and be raised the third day. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, far be it from you, Lord, this shall not happen to you. 23, but he turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Peter's good intentions was not God's plan. God's will for Jesus was for Jesus to die. Was to Jesus to become the sacrifice and to fulfill his redemption plan. Amen. So, ina ia malama I tātou uma, o le fina ngalo tu tasia le atua, o lona lava fina ngalo, ina ia saunia le taulanga. O le taulanga e tasi a e afe. Nao ai, nao Iesu. Lea lai whamai o ia whai pasfuma tasi. Whamai Iesu, o na whetala atu leo Iesu ia Peteru, I nā sulu ia lau pelu I lona whaamuenga, o te le inu ea I le ipu wa au mai a te au e loo tama. This is one of the saddest statements in the whole of the Bible. Jesus says in verse 11, so Jesus said to Peter, put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which my Father has given me? O le ale ipu. Le ipu lena te talo ai Iesu I le tusia ma reko, ma le tusia ma taio, ma le tusia luka.
ave ese ia le ne ipu. Mai lo tamai, a fai e mawhai, ia e ave ese le ne ipu. Aisea, whamaile tu sia whaalinga, o le ipu lea, o lo iai le whaalinga sfulmal whawhai pe se fulu, whamai walilingi e inu lava ia i le waina o le toa sā o le atua. Walilingi na atu e le suia le ipu o lona toa sā, e pua ngā tuia fo'i ia i le afi ma le te io i luma o le au angelu pa ia ma luma o le tamai māmue. Sfulu ono, whaipu e se fulu ma le iwa. Le ipu lea whamai, ua vaetolu ina fo'i le ai, ua pa u fo'i a ai o nuu, ua mana tua papelonia le ai tele i luma o le atua. Ina ia tu ina atu ia te ia o le ipu o le waina o lona toa sā ma mafa. O le ale ipu lea whamai ele i saia 5 sfulu ma le tasi, whaipu se fulu ma le fitu. O le ipu, wai e inu nei le 5 o iova le ipu o lona hita. Ua e inu i le ipu o le ipu e tau teva ai, ua e inu umai lava, whaipu e 2 sfulu ma le lua. Whautau te ave ese i lo 5 le ipu e tau teva ai, o le ipu lava o loo hita. E te le toe inu ai lava. O le ale ipu lea, whamai a Iesu i le tai ole nei, o le ipu o le toa sā o le atua. Le whamai le whaalinga, o le ipu o le toa sā ma mafa. Ai se ai toa sā ai le atua, e toa sā le atua ona o le anga sala. Le mafu anga le na. Ai na o ai e mawhaia o na inumia lea ipu. Na o Iesu. Na Iesu na mawhai o na avea matongi ola. Le whamai lana tatalo, a whai mawhai, ave ese le ne ipu, ese a o le matuati ngā. E whamai whai unga lana tatalo, ai aua ne whaia loo loto a o lo fina ngalu. Le pōlea, ne na pu e faapagota a Iesu, le pōlea na whai a Iesu ia Peteru. Whamai o ia Peteru, I nā suru lau pelu I lana whaamoenga, o te le inu ea I le ipu ua au maia ia te au e lopu tama. O le poloka lame ato le tama, ina ia iai se taulanga ola, ina ia whaamanga lo inai, anga sala ale lalolani. This night, when Jesus says in verse 11, shall I not drink the cup which my Father has given me? What is the cup? The cup is of the wrath of God. In the book of Revelation, chapter 16, 19, it says the fierceness of his wrath. That means it's indescribable. Why does he have such great wrath? A lot of people tend to talk about God's grace, but we forget about his wrath. His wrath is because he is a holy God, but the world has fallen into sin. His wrath is against sin. But the only way that sin could be removed was that there needed to be a sacrifice. That sacrifice could only be a pure sacrifice. And who was the one that became that sacrifice? It was he who said these words, shall I not drink the cup which my Father has given me to drink? He says in that prayer, Lord, if it be thy will, take this cup from me. Even Jesus knew how great that was. But right at the end he says, but not my will, but your will be done. Again, Jesus went willingly. He died willingly. Why? Because he saw you. He saw me. He saw an entire world and he went willingly. I lea pōna pu'e ai o ia faapagota, o tātou wa ai ai. O tātou wa ai ai nā alu o ia ma le mauti noa. Tātou wa ai ai le mālosi o lana upu, lona mana na lawe ai. E whamai o ia Peteru, o te le inu ea I le ipu, ua au mai ia te au e lo tama. Whaiwina tatum tauku I le tatalo a le li. Ma tai o lusu ma leono whai petolu su ma le iwa.
Whamaile te talo Iesu, lo te mai, a whai e mawhai. Ia de esele nei puia te au. Ai aua le whaia lo lotu a o lo finana. And his final prayer, one of his final prayers captured by Matthew, he says, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me." The great wrath of God, the great fierceness of his wrath. But Jesus was willing, because he says, "Nevertheless, not as I will, but as you will." So praise God for salvation. Praise God for grace. Praise God for redemption. In Jesus' name. Amen. 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 Tatou tūlai mai whaatasi le nei tai ao. Leo whai wine tātou le tatalo. We'll pray together as it is our custom. So muli mai ai I le nei tatalo. Ai whai lava mau tatalo I le nei tai ao. Pray and reflect on the word that the Lord has spoken for us today. In Jesus' name, let us pray. Whaftai tele tama. I lau upu, o whaalongo, ma ua o langona, lo whesoa soani, ia te au. Whaawhetai, ona o le taulanga, na saunia, e Iesu, e awala, I lona maliu. O lona toi tū mai, o lona manu malo, ua o mawai, le manu malo. Whaawhetai tele, I loa lofa ia te au, o lo te talo, ia o au auna, ia te oe, se ia o I lo toia fio mai. I thank you, Father, for the word today. I thank you for the life of Jesus and his death. Now I have forgiveness because of your great plan. I praise you, Father, for loving me. In the wonderful name of Jesus, I pray, amen and amen. Whaftai tele tama, whai wina la upule ni tai au satu ina atu ia te oe, vi ia oe I mea uma, ono le swafa pelo Iesu wa ole mawala awa tuai. Amen. Tatu alala mai lalo, whaftai.